Orla penatail we atailiren pataken rawat masani. Kolula o welia kapala peketer pandala. Kolula o welia kapala peketer pandala. Atailiren watawat pangkosan ampukan Mark, relaw teo, o irajutuk ay saklimao. Mark eo, o irajutuk ay saklimao masani. Elaler anso o wayan court karandor. Maileri kolula o welia kapala o posonla rongamao. Elaler anso o wayan court karandor. Maileri kolula o welia kapala o posonla rongamao. O ranwat akaran sangayo. Kastong Christ ma inanan karan. Imakartak dalan anak tailen rong. Tama kau no katin masani, buya Christ makatin masani rapkat. Magdalang kolula wali akapala o poson la rongamao. Arikdalan anak tailen rong, alo yung tail masan pukat. Pagdalang kak, ano pata? O kasamo Christ. Niyan sa mga bangkat ito. Talente masapwek. Pwede kita sa dronop. Apagdalinan kay ima upuson. Kadalang kasamuhi. So ang sulu may mga kadalang kalang. So ang sulu melal mesan sa long kadalang drayong watwatin masanin ranwat. May mga kadalang kalang. Tuwa na dahil paan kalula wali kapalawo puson la. Kayo imagdayong kalula. Takot kalula. Kalula weweki insinsuat kila tipatail. Kedailan insinsuat kila tipatail kan. Weweki kedailan o kila tipatail kan. O kila tipatail ye isongan kalula mekin kalwayang maur sautuk nitong buksarawiya masa niyong tail. Kedailan kano kedailan weweki mekdaiwiya tipang kot o mong yung tail o kila. Kot kin katin kupuriral memong yung olakan ng buksaraw masan yung child. Ari, kalula pilwawaki, okila, tip, the okila, tipataylagan. Kalula pilwawaki talan, pakmak. Utang kataypan, pakmak, utang melek tayl, kalula melel. Pakmak renis, pakmak ren kot, pakmak it, tipataylagan, makatayawiyayong ngi. Kalula wawaki talan, perakaksang tip, the wiwia and tip. Makatay, sosope la mo, agdalo sope la murio. Porasang more, makatay, kin wiwia. Niyaso makatay, says a Christ, says a God. Ari, perakaksang tipatay kan, pagkakatay, aramas koros, yei anapen aramas, talanana weweki, talip diyong nan tip. Puksaromasa niyong talan, Rome, wanori, silu, aramas koros wiyata arti, poiral koros to sanger sa pulmen kot lingan, mekin kachkiyang aramas. Isi magdala aramas tola sanger ye kaon Jesus Christ. Lingan en kot, kukulasa nga tami ifnan mutulo pwegi. Tip mekareta. Kot salaka kewang aramas pwegi tip, repesang ek tayo kota. Kot kopretong tayo lingan yen kaon Jesus Christ. Pwegi tayo enkak purikila re. Tayo enkak aleta. Sapul me patangkan, me maurki, maurkap, ye maur in Christ. Pwede kitailen kak purala renkot, ye iku pureo, ye iya sapul me planen komori karpena katortong kitail. Sapul me yeros kaun Jesus Christ. Perkak sang tip, iko siya ning kapan me kitail aramas korosip diyon nan tip. Me wewe kiniyang me tip petalongong. Nang kapag-pagin kot, Muri natami hiv, koros kini butito, sam wewen ipdiong nan tip, bagi kayar maskin kawo meserikan bili butito tipan, bagi buksaro masan iso, ipdiong nan tip, ensan salong chan makot katin masan ni Christ katin masan ni meserikan meuyato melelen nan weyen kot, bagi ramakalagal, raiputin nan sampayo mo okila tip. Kitail pan kakir kokota i ana patail mo dang tay ban ang alaw ya ye tip we ata tip iwe wen ipdiong nan tip jal ipdiong nan sambaye me okila tip counter mo ren aramas kitail aramas pan lel
nani radio ni ang sumakot kita sa pulme yeros kaun Jesus Christ. Dapat nani radio magtaban pilata kot dalam puson la sa pulme masen. Da kitailen pilata anapen wiya en aramas magtailan wiya. Eri ni ang sumaktaban wiwa kilata mau sang tame sabung. Akot kitong traile kaun Jesus Christ pagdalen kak pungki la re. Dalam kak kaluki la tipe traile kano perkeklangi. Pagdalen kak pitilasang nan mauren tip me kitail koros aramas. Ibu yang lole me uya anapen kitail aramas. Jadi pilih-pilih kitail bang uya ta. Pagdalen kak anso me kitail pan kak te pilata kitail en lukwar lang kaun Jesus Christ pun en kamar kitail ay magtapan utan ana uya kitail kaluki la mas tipe trail kan. Kitail oki lama tipe trail kan me kitail sa me kitail uya yung kod. O pagmang ke kod. Pagmang ki yung tip koros me kitail uya yung o karyaw tena wili ka pala. O muri kitail ale yung kitail maur kap. Wili ka wewegi. Wili anta maur mering, maurin tip. O ale yung kitail maur kap. Maurin kaun Jesus Christ. Pero pagkitail ka kuyamet, utang kitail pananan kitail lukwar lang. Maran kaun Jesus Christ. Manang Rome ko siya po. Koros, mawe ka sa ni kilinong waray lo. Poson na naral mongyong. May lukwar lang mare. Kumaur pan lelong rail. Pero utang kitail kitail lukwar lang maran kaun Jesus Christ. Lukwar lang pagkitail kakpilew. Iputi sapal. Iputi ni paling ni tail ni Tuhan Christ. Akatang kawewe yung Nicodemus nang bukan Yohanes silu redik silu ni nipong yo me Nicodemus para tong kauno. Rapa-rapa kit wana ba pitulong ang win god. Ai kaunin parisigan. Ayang wiya kaun nang bukan parisigan ap esru ki alwet. Ai makata Christ katin masa niyong. Sisap katin sapeng masa ni indayang uk ni melel memen mesote ibu sapale sa depan kakilang wayan god. Nicodemus sa wewe kisongon masinin ngen pukat. Kada kalala pag ito naramas lapalamen abang kapilew pitulong ng kapenin nina o ibitisang. Christ katin kawewe yung. Mesote ibu kipilo ngen sa depan kapitulong ng wayan god. Eri ipsapal utan aman kitail aramas me anana wilya kapata. Aleyong kitail maurin Christ maur kap. Utang kitail pananane kitail lempilew ibuti sapal. Eri po ibuti sapal wajan kak poita retala kitail pananane lukwar lang marang kaun Jesus Christ. Wea kasangan ni kilino kitail kan kitail kami lalo poson totok may wea atat totokan po inan tip lukwar lang kasamo yung kitail. Nanatail maur. An katlong awiyala trail kaun o son komor iyan sa ume wulya ka panlelong aramas. Ni anso magkitail poson o kasamo Christ ang nanatail maur wulya ka miyayer. Kitailan kiyer maur kap ren kaun Jesus Christ. Nang Korint karyaw laut lemaur duge sa kisu masa ni po ni memen awiyala sa pulaman Christ yakin wiyala aramas kapamen. Men mas sorala o makaput wulian di erwogi. Ni aramas mena lukwar lang maran Christ o kasamo yung Christ. Pekiren katlong yung nanamor wiyala kaw no ason ko maur. Adane aramaso wiyalar aramas kapamen. Tama kap mauro kap maurin Christ. Magdapan utapta maurki maureu me kap maur makitail sote wewe ki pegi I maur makitail lano wiyata ye maurin tip. Kapag-kapayang kitail inangin utuk en palawar tail kat. Kitail kaun peng kitail mumaytong. Inangin palawar tail kat en kin kaunta tail maur. Maurin mas me I mawawagi men mas sorala. Takot men mas ye maurin mas maur en wiya en tip. Maur kapren Christ vanut. Paita retail. Tena o makap ut wulian di. Makap ye maurin Christ makap. Ni poso na sa magdalukur lang Christ. Ni anso may katlong na tayo maur. O tapta kaunta tayo maur. Armaso pa ang tutuwete. Mesaman. Sito pa ang bil masamawala. Tagapil
Buyala moment Messen Christ. Mauro me pan wali alita. Mauro me pan utkap. Aramas me kena se yuk tu namu yan ti berpang kelangug. Maur kapran Christ me kewut tam maur kian arabang puri yang ikila berkira lesis ko mas. Anu buksara mas ani me pergi iral puri yang ikila maur kap me kayan kian arau cepta kita we yuk. Keter puri yang ikian se me kalu we aramas kapelo ke yuk. Dan yang mai kelama yani wan porono te yani sin solang ote. Songo naat merapan agar kenugan koko to. Pergi iral kilang maur kaprem. Ima karta puksaro masa ni me jalan peran ki kama kendelong ketail kan. Pergi ekasal yang ketail me linganen kot mimi potail. Erderin sin suwit kila ni songon kitawe ma armas mamuyayong ap mele liang subeng kayo tepen rek ni aso armas men kinaleta maur kap ren Christ. Ni aso armas men kin Wilia kapala aramasakan yang akan de so de bibilis pante peta kitawe. Bagi so men maur kapo en kakerta lole. Ramauki maur merungon we mimite. Hari kecalanan wewe ki lelepe ko wewe ki. Me yi karban kama lelong uk niam wilia kapala ta aleta maur in Christ maur kap. Pagi Satan mewita dong, isingnya kan mewita dong kemudian kopuri kusanan maur kap, nang wilia kap, mereka aniki. Mereka lang, kilalen maur kap ren Christ. Tamak kitay pilanana wia, po aramas enutan wewe ki magdal alayang kitay maur kap, memang kong kitay reyo nan bukan matu ralaut. Riesa kwalu rejugesek tuau ko siya. Christ makatin masa ni met. Kumailari ko was a chorus. O patak yung ton way chorus. Para en wiyala na ton patak. Papatay sila ni marin samo sapulame o ngen sarawi. Papatay sila ni marin kot sam, kot na o kot ngen sarawi. Nituan Christ ang masa ni. Magkaway patak yung armas. Rong amaw. O maraposon la. Malpapatay sila la. Aripapatay so kasaleta. Maur kap makitay lale yung kitay lero. Niyan sa makitay ko la kitay ka tututi ang nanpil. Wewe kim mo kitay sarap di armasin mering. Kitay para kita sa nanpilo. Armas kap. Maur in Christ. Eri. Imakareta. So lang naman may wili ka pala. May kasamo yung Christ na mauro. Alayer maur kap ren Christ. Utang ba nanane ka sa liyong aramas chorus. Me aleta maur kapeu, imakarta ekola ko tutudian nan pilo, pag maur merungo bang serdia bang par kita sa nan pilo, maur kap. Mia kay me pilkin kamelele me, kitakan rong songon lo kaya merabantanan, kapam baptize pampak tabe. Melel baptize pampak eu, songon lo kaya mentanan, niyam kapam baptize kapam tapuyat may baptize, wada niyam seryo. Kapaptais la ni aten mumosume. Kau yang armas meso kasi kapaptais la kaya kasarawi yung kot. Baptize lo kaya menta baptize mo ko sanan lo kaya Latin baptizo muwagi immersion katututiyang nanpil. Ari armas me pampelu so lo kaya metuwe met nakapaptais pampakte pagkara kasikar tapo natin lamalam. Kay kapaptais yang aten mumosume kami ko baptize yang aten mumosume. So ni anso mara masalita maur kap. Wali ka pala rin kaon Jesus Christ. Iyan sume wewe kita me wiuyaw. Iyan sume pilongi apan kola ko tututian ang pilo bagi more merungo pan sertisang. Pilto wecha makapil kilangan ta piniyo wiyo ko tututian ang pila kapil ko lian lustian ang pilo ko tututian lale kausa ka kalamal bagi sa tama ga wiuyaw. Armay kilang kita lanana kasalian solang chorus anana kapayata tama Christ katin masa niyo papita si Israel pagi ewiya kaya ligeo utang chorus sapul me pan an kita maur kap talo yung Israel mauren wali ka preng kaon Jesus Christ ikasan salpeo utang tabang katututian ng bil Christ niya sa me ran walu rai wala sa me oine walang diten pasarawi o kasarawi ang kot niya sa me son pasilisa ka katututian ng bil sa na baptize kital may kasalayang.
Kita bila nane alute na nal me. Kita nuya tau. Payan kasalayang chorus me. Kita Willia kapala. Kita layang kita lir more in Christ, more cup. Aramas mering utan pan sorala. Panian sa mga kita kotoran Christ aramas mering piluya katu-katurop ko sa bang totong kita. Kita pagi answer mo kot pa men negar kita lang sa pamen totong kita la aramaso bil Maurta bil kelal daw pelian kupren koto ren retail arda koto de pan tonki aman kita lau kita maitong maur kapwet en kerta jalan kerta lale o maur merengu utan ban sorala okay maur kapwet so we ke kita pangkoliti yung trial percent 12.12 At kita pang kiyang quote percentual sa 12.12, aksin percent kita pang kulit yung tayo. Manda tayo si mersuwat kang tayo parang kiwiya. Tang buksa ramasa ni may ibang kolokol tip na naimong yung quote sa pang katong korong ay pagkapangkan. Utang kita pang mo itong percent ebuki. Pagkot kat kiyong tayo percent ebuki. Mesan sa long tayo ni lobo. Christ kom matala pagkikijal makareta. More and will yakap, more cup in Christ. Utan mauren kode bangkin sansalata retail. Nan kan chorus tayo kan uya kakairta nan maur kapwet. Uya kakairta lala, uya kakairta. Sinsa pungalakan, lungangartakan, lokayakan, masatukan. Yang kita bikin nanan matang pagmangkren kod, pagkatala na uya kakairta. Pagmak kita sa pungalakan rin kod, punan maur kapwet dahil ang kakairta lala. Dahil kilang, tuga kang kinuwa. Sinmay kang kinuwa may putik. Apa we la laut. Itu na tal more kap ren code. Dabang ka kair talole, dabang we ke la we mama la. Okay? More in Christ and kokota armasen kak sola mi tulu. More in mas and kak sola mi tulu and sorala and momala. Kita buksa armasen kita ni liko kita Christ, puriyang Christ. Okay? Puri yang iyo, likikawi Christ. Pumor kaput, daling kakuya kakairta lole, nan ran chorus. O kasuluan song, may pilsan sa long talan tralo, iran watawat and ranwit, o tane, o poson la, rongamao. Ngari poson, daling poson la, nampaganwayo ko siya, and believe the good news. Believe the gospel. Gospel will work good news. Wrong amount. Okay? Is my gospel. Is my wrong amount. Ye count Jesus Christ. Ye me wrong amount. Ong kitay. Aramasakan. Coach katortong kitay. Wrong amount. O kitay pampila tama kitay poson. Wrong amount. Kitay siripan. Poson. Ay may kusaya. Mautang kitay pampilong kitay. Kitay len poson la wrong amount, the poson la count Jesus Christ atal mamor atal poson wrong amount pansan saltasang nanatal mamor and nan ran chorus ime bang kasalita tasir kakin tata magatal poson pag kital kakin tangi poson count Jesus Christ makot kat kitong kital Samba pare ki semelaro ap mami minan mongatal kat. We aso yang, we poson melaye, we buksa romasani. Pautan, we pang kasaleta poson. Atal maur pang kasaleta me mele kital poson rongamao. Bakot kat kitong kital, te mele kital poson. Count Jesus Christ, o tatok me katumuya ni lopo. Eri atal poson pangkin sansalta sang na natal mamor nan ran chorus. Okay? Nan James, iralaw te riesa klimao o riesa klimao, emasa ni tuwemet. Kumail kapayata masanin kot, kumail pa ang rong ate, kumail pa ang pitipen kumail, iman ang James ko siya. Kita lutang pa ang kapayata, te utang kita pa ang maurki, tama kita rong, tama kita poson lar. Kita lutang pa ang mamorgi. At al poson, pangkin sansalta,
memela kita poson ronga mawan kot sang ni atal kin muye memorki ronga mawat kupuran kot bangkan poi tarang sapale me kan chorus me inta me railan kier memor kapran Christ o poson la ronga mawat the poson la kaun Jesus Christ o tadak me kasto wiata ni lopu ari tene makatay pa mo rongo te imenda me biminan mga tile abatile wiya sotayang akatay pitipiti pa yung tile tampok sa romazani adegan koros makinda mang ba yang petulungan and way and quote wag Israel me rongo trap sote memorki Israel ka makinda mang me Christ pa masani yung Israel suto yesa iskumail malko way sangye Israel ka me pilata poren poson ogin mo yung memorki Aral poson nan ranakan koros ya Israel me kot pangkatin masani yung well done paita the dog petalongong dan way and quote makonop tangu adung maklang utan kitail pan kin kapayata poson makitailan ki sang ni atail pan kin memorgi rongamau the memorgi more and Christ nano rijikriye klemau apel ko siya amekin tek mau kosonet unsako mekin kasalata kala aramas me ye rongamau and Christ o kin tataurate soto kin rongato manokela ap kapayata ye aramas menet me kodpan kacin kapayata ni me koros me apan kin buya bil mie bil kapayate blessing in magdabankin memorgi poson magdalan keren kaun Jesus Christ dan kodpan bilkin kapayata Israel kan mekin rongo kapayata watapan sansal ren sapol men kota kan mekin memorgi more in Christ me poson memorgi bagi rame senama kot kacin kapayata Israel more song kan maranana kotin kacki yung Israel pagi tama kareta pekyong kusunutin kot, pekyong masinin kot. Ong kitail, magdapang kapayata. Tanem sotakin rongato manokela. Song rongato manokela, wagi kitail rong, akadalap sito kapayata na tayo mau. Pampilawat, mekin tek mau kusunutun siya ko, mekin kasalate kala aramas. Ya kusunutun siya ko, yay masinin ko dong tayo. Imagine quote me inting dear nan sapol me masan magdagan what nan puksaro ye Christ okay ronga mau ye Christ ime katto pare ki chamalaro katto ni awi aramas la quote we la aramas anso wote we aramas opil we quote anso wote eri nianso me katkat lasang samba a epuligidi sapol me masano Christ me inting diero ye I masano magdai what a cramp kat what a kong child eri magtail pan ya check mau masano to kosono to mekin kasalata kala aramas me ye ronga mau in Christ magdai pan kin check mau kapayong child masanin court ogun mu yeta taur ogun hindi tawen Soto kin ronga treo manokela ap kapayata ye aramas menet me kot pangket dan kapayata ni me koros me apangkin uya ermia kacungpe pon sambawet kot pangkin kacung koronga sapol mamui te omutungol anan wa pangkin kackiyo makapampe kini tuan kupuran kot tuan puksaraw ya masa niyong kitail erimen karkila erupkat ono patam maur pagkatapan Kachiya sang kachto karyawan Christ.